Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kakasi Students Union Bengaluru Unit minta kesni kakhan rio tarik urampang arajar arpusaw kalapha dak shiti sya menteri sarkar ubadikmi yakatna General Administration ka sarkar jilla urakam isangma halor banbu ya ka Meghalaya House hakanong ba Bengaluru jong ka jilla Karnataka nakabentaman pensuk ikinong shnong ka jilla Meghalaya kibalet chigiti jaka hakapor bakidon kam hakashiti balapha laong ba ka jilla Karnataka kabadon ni kanong ba Bengaluru kabri ka jaka kababaro ki khna puli kinong sengkam kinong wanjungok kai kisngong tanat banlen te kumta kinong shnong ka jilla Meghalaya kibalet chakati ka jaka kidon kam ka jaka sa bat kumta kala don kamru bo menteri bade khmi ude banwanra e ka jingbu e ka Meghalaya House anong ba Bengaluru kumbalong hagiwi ki jilla ka West Bengal Delhi Maharashtra bat kumta terter kumshibenta ban ajingiram e ki bedan kam jaka sa Nalor kata ka seng kalapan sngawru, banamar ka jingdan ka jing paniapher chat ban rio, bar ka jing thambor ikibrio ka than chatay lamingi, haki jala bapher ka ri, pagantupru haga jala Karnataka, kalong ka bajur. Kumta ka dan kam bakinong shnong ka jala Meghalaya, kibalet sigitay ki jala, kinyo ka jingyada, lingba ka jingdan jogi toll-free numbers, kaba ka sor ka jala ka devan buo. Syuk-syuk ka seng kalakan turu yo menteri, bat ya ka shlem tray kam, Bagade ban hap bandan ka jingpet thu iki agency ki badan hapo ka jala Meghalaya bat Karnataka ki baju thok bat syukor ki khna puli ki bawat jaka puli ha ka jala Karnataka ban shim di ki senjam ban te lakam yakum gite ki kam thok ni nekliam jongka sel ni shim ni issue bade ka issue scholarship ka ba budi khna ki ba apply ni scholarship bade ka national merit common scholarship bat ka pre matric scholarship ki ba anda kalian jongka department concern kemala kamla ban poi ane ban ai ka scholarship ko beri hok pajungki ade bagi ekran batu prediction minister ya beri beri pemerintah anda kalian jong ular ya ba musim khai dan kam bat lesen itu ki samla ki ba pala penyok ni pala penyok itu scholarship kaya dan kam ya ka ba mungkin kalian department di penbet jadi cuma ngaparo buat hakin kata ro ada tangdan pati sama di bawah ship pering kata kisah penbet kemio ada scholarship ketilak bagi balik bi ke DHTE ya kawa tulis dan verify nomor kalian ka suka apply ku bisa kebentar apa arpat kebede ke portal cuma function di portal abede ke national common scholarship yang tua kelas D kedai mulai trik kedai duk mata apa kena ki persang kepada apply ke renewal kedai fresh kedai penalapan beli kedai portal dan kalian jong kaseng bagi untuk production minister dak banjur itu ya muncul kia ni kam nomor ba milisi kaji montai kam jong portal kelas D kam kutno tekan ora sebagai sibuni kena di bakmi nanti ya ban yo ya kedai scholarship tambah national merit scholarship bagi nakalian juga saya ngelashim kalau ngelashim lah orang ubah orang bersiswa nomor ba oi kadang ka jukko ne tok nomor ba nakalian ka sarkar apa akan lataka kamlanga pan ay jaka sa state government gujumi ya national house dari part nakalian juga sarkar jela part ngelashim kia yang ba kila beni ka expression of interest UI ya kaba distinction no ini ka Meghalaya House kepada nanti nampak par keban sada nampak Bangalore bagi sem dulu nampak jendon ini kami House kalau jumpa sibun am tadi sama kiba polis kok nampak Bangalore ini akan selak Karnataka ini itu gue pagi samla kiba tray di kam kicam beper jupi buat kunjung gitu ba leciti berbuat ya kecu sumar nama tak kuat kia jupi kena kalian juga seng nadu ba kena ka government wala dap dia wan nilawan kendo dan bagi city juga nilai penher nak passport bagi wan sport Bangalore nilai kendo iki yung ibadai hak sarkar nadu sanbor sulai antara lemak kuwi ki minister dan lemak kuwi ki MLA jongka jerlang jungi kena takadau in nakalin ko seng iklam song klikti bat hadu mentang ini ya penkan mausa yaki habede bat ka Meghalaya House nomor oi nitip bat babun ki ba beri new trip ki lek ki wan support Bangalore tek sem sitom iki lada
nagaling jong sarkar kam build up lane kambu Meghalaya House kum ko Kolkata Delhi bakwi ki jala jong ka India he berboy te kumta nagaling jong seng di dapan khiajur namar ndai bangiwan tang mata kasien ke banang ko tabun sien kumala batai but ni kermen scam dan maka jing dia kendu jing mata sini ba nagaling jong sarkar kan le no khamploy khnang ba jing sikri minyo yak ta jing minyo yak ta ka ba khamsuk akale kawan habide bat ki khna si bat ki nong tre ki badan sepak Bangalore bat ki belek bawan ta ka baar kalong habide bat kini ki jingle kule ki khna lembak kini ki agencies ki ba operate apa Meghalaya nilai gendu nagaling ba sarkar ho kinumdan kanu ka prosedur ban follow up nagaling jong agency dau education minister la batai bomdan ndrai unsim khaya gane ba unsa bu ki prosedur ki kendon ye ke agency ki ba dan ki bashim ya kene ka kam ban bu ki khna ban ai ka counseling ye ki ban pha police bar ki khna ki jungi namar nila ya lingba mangir ni pas pa Bangalore ki dan ketu ni ki khambun hi ki agency haba ki ai ka counseling sani klong ro mai ndai ndala poi sapo Bangalore but ki khna ki yo da ka balong opposite ya ka baki batai sini kum kanuksa haba di ka jaka pule dan ki college teng sani ki ong bakala biang klong verify ndai ndala poi siti wat ban registered ya ka college kim pat biang ndai ka dei tang college batak susdang ke jikasa ket ku nyukup pen i jong ki sini kalong labanong kalong kaba khambha kaba bha ndai la posti bat kalong offset ya kata kalong kalong ban ka jing pen jenjare ki tenak ta kadau nagaling jong kaseng hakini kisnem ke dak nilai rap ki khna ban shift nek pum kita ki college sekwe pat ki college ki ba khambha te ka balai kalong ba nilai ju yarap nagaling jong kaseng habai dei bat ki ba sya leben sya yurat ki bar jala ki bom dei ki khasi bat nila ju harap kidan ki ba sya peniap kidan ki ba sya lamno sya haras ki ba kidan sya Bangalore te nakaling dung seng yela yele bat nilai trash tam kan bala ndrai mentag singi la ya keren yo minister badi pet lam lembaga jing lembaga jingi kendu jingi mata nakaling jungu ai ka assuran ba nakaling jung ka state Meghalaya ba ka state Karnataka kinsa sign ka MOU habai de bat kin ai ya ka yo helpline number kanang ba kan sup yaki ladadan kandu ke jing ye habai de kena si Bangalore